Sa prvim razvojima u čitavom pirotskom kraju počinje proizvodnja kobasice u obliku potkovice, koje se suše na hladnoći i svakodnevno pegluju, zbog čega se i tako zovu peglane kobasice. Piroćanac Dalibor Tošić, poznati proizvođač peglane kobasice, je kazao da je taj proizvod sigurno jedan od najboljih suhomesnatih proizvoda u Srbiji. Prema Tošićevim rečima, recept za proizvodnju peglanih kobasica dobili su u nasleđe od svojih predaka. Ono što je vredelo, to se prenosilo za naredne generacije i upravo je peglana kobasica jedan takav proizvod. Radi se kombinacija kozjeg, ovčjeg i govedjeg mesa, dodatak prirodnih začina, bez ikakvih aditiva, konzervansa, poboljšivača ukusa, najčistije meso. Meso se suši na vazduhu do 30 dana i za 30 dana dobijemo jedan tradicionalni proizvod u Srbiji. Tošić je istakao da je kvalitet peglane kobasice potvrđen na svim sajmovima u Srbiji. S obzirom da se radi od najčistijeg mesa, ona je puna proteina i veoma je zdrava za ishranu. Za pravljenje dobre peglane kobasice potrebno je nekih 3 kg mesa, meso se odvaja od masnoća, loja svih neželjenih primesa i na kraju se dobije kilogram kobasice, možda od 3 kg mesa. Prema Tošićevim rečima, niko ne zna kada je peglana kobasica počela da se proizvodi u pirotskom kraju. Izvesno je da je to bilo vrlo davno. Peglanje i sušenje na vazduhu, dodaje Tošić, bio je način da se kobasice dugo čuvaju u vreme kada nije bilo frižidera i zamrzivača. Ona se inače po tradiciji radi samo u zimskom periodu kada su optimalne temperature plus minus 5 stepena Celzijusa i upravo zbog toga je i ona možda i dobra, što je apsolutno prirodni proizvod. Peglanjem se potiskuje vlaga i vazduh iz kobasice da bi se ona sjedinila i da bi meso postalo kompaktno i sjedinjeno. Što se tiče peglanja, peglanje je veoma težak proces i zbog toga peglanu proizvode jedino muškarci. On je istakao da potkovica pirotske kobasice nije obična kobasica, već boemska potkovica i donosi sreću svima onima koji imaju priliku da uživaju u njoj. Tošić je podsjetio da je Pirot jedini grad u Srbiji koji ima 3 proizvoda sa zaštićenim geografskim poreklom: pirotsku peglanu kobasicu, pirotski kačkavalj i pirotski ćilim.